mupira master teacher musebisisi no yakwa listen MC listen ya top passing ngo munonka Simba jike ko mushono beti abeshongozi batabakaryoro Peterson na kapira yakwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose nikilino mupira kaheza sister Charity Lady Diana Kemi omupira yagucubita gwatamu omupira rero nabwanyima aba boda barasite bamashane n'abamakanika omusinguze naza kutwara chembo chente hamwe n'ekikopo omupira gunguza kwerekwa butunu aha TV West gushagikirwe embogo drink abarukusyaho embogo kumbucha echo kunywa kirungi kari chamibwe UNBS ochanje omuduke kuri hihi Cool Sounds omurimbarara abakwinire byoma hamwe na stage y'omurembe ahagwe mikoro ya buri muringo cyarite kibazo ka muhanda enkunzi y'emyeto nebyemizano muri Barasite aba Laksa Bar and Grill rwebikona akijaga bakwino obuhereza bwe bara hamwe na special night nka band night na tour of keys orwakashatu tandika shayibiri zo mwabazo Mambo Fire na kunana MC burwa katanu hamwe na exclusive rave orwamukaga rw'umuziki mix na ba DJ bamani hamwe na Global High School abino bwegese bwa secondary school omuri Barasite habanya Uganda mwekebekanishe Obu ni bwo bwire ubwo kucamukana sente ubwo uri kusingure sente za shopping yo garuza abana y'ishomero uri koresa shirinja 20 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star ishat star 10 asimu yawe abwa shirinja 20 zonka rero utegereza omushagwawe ubwo uri kwerebera TV West buri zoba program eyo mushonji hamwe no muneneserezo omusinguzi naza kuba naterwa hasimu noti ibiri noti chenda anana mwenda buri kwehandikisa nikongere micha yawe okutoranwa okwetabo mu draw eyo kusingura sente za shopping wetaperwa jana miloni menje lugora tunge okushemererwa na shopping ya school fees na chi Ompira kasameme otaferwa ompira gati ya Vision Group hamwe n'abeshongozi baburengerwa izoba aha Independence Day achecha Global High School ompira kwatarika konje munangwene Ivan no mupira master teacher musebisisi no yakwa listen MC listen ya top passing ngo munonka Simba jike ko mushono beti abeshongozi batabakaryoro Peterson na kapira yakwa Tipol CJ champion Mbatenwe Vale Music Jose Nick Tivesto murunji nakutanjera wasiba kurunji kampamye ngwebu wasiba nokora bya kutambura akurunji ninkwakira omu makuru Agacencwire eshaha nibiri zechiro amakuru gutwa kurundanira izoberi orukwijaga kusyaho nde Elias Rutugusa hamwe na Sunday Brian owo Rumi orwobonero bitutakaga kureta irombo ijire reka tubanze tkoreke bukuru ebyija bwebembi Agacencwire kireki inkube yisira abana babirnanye n'enkurubo omuru rukundo tabonekanso omu district ya Kisoro gisiga gicyapye mu kumusaraba
tukireba ko ari ikibazo. Ekikwekwito cy'abari kuhenda amateka polisi yayora aba street kids zigana bana umulimbara tuwaza tuwaringa operation kandi tuwaza kubikira abantu abakushika 10 n'abana. Muni University kwetabo mu Ultimate University Quiz etebekanisiibwe Vision Group y'omwaka ogu. What we tell you is the same thing we tell all the other students from other universities. So we would like all of you to compete on equal ground. Ekizibu cy'okutahirira rw'enyamishwa kubaho abahererira irindiro ry'enyamishwa rya Katonga babaraga isomo rya Mwenge. Yamurongo ejubu zigenda zitembaha zo nibyo kuyaba ubu ryaha tubakina n'icyo kurya. Kutanjera turi omakuru Agacencwire kandi agutakurundane rizoberi oruga kusya Elias Rutugusa hamwe na Sunday Brian Oworumi orwo bonero. Amakuru mbwijwire polisi hamwe na Mbarra City Council bakwatanise na office ya UNHCR bakozire kikwekweto kandi bayora aba street kids zigana 24 abatwire nibateganisa aho mu Rembo urwambara. Polisi ekwatanise n'ebitongore byo kwerinda bindi n'abakanso ekikwekwete eki bakikora mu myanya nka Kishenyi Kijungu omurubiri Buremba Road Makansing n'emyanya ndijo eyibari kwesherekamo. Studio tuwa screeninga kumanya kuba bene nshambe bakoze secretary mana bimwe Mbarra City ngo mbyange bindi then tubase kumanya kutrase kuba tubahandurira konka abanshaje nabana okuma mwarebere office ya probation na community based service ya Mbarra City eriyo nayo negeza ho kutunga data y'aba bana bari hansi y'imyaka 18 n'ubuzubu kuba bene kuba kubasabya kuba yana era abo kuba bana kuba ko batwira mutaho no babe mutwa abo kugumamba kosa biragaragara bingi emitwe bayasisikire. So umwana kumutwara mu rehabilitation center jibanje mayisa ngo naza kushika ya chenginge ahinda cyo mu biteka teko agaricyazo mu mbera y'ubuntu. So rehabilitation center tikintu kibabo kubanda batwireyo nabihayo bari abana bahurire nabagaruma kagabo abazire babakira babikinga ahabanigana abirna bana bakwatwa nshanjo nabana bari hansi y'imyaka 18 kandi abirna bana nabargo mu mpunji abirna bashatu barenze imyaka 18 kandi polisi eriyo ne bacondozaho kandi abo turashanje babere bari involved umushambo abana bone babandi bitaga rehabilitation. So chances are high mutuja kubasa ku ira kuba twari mu remand homes ninga umyanye ndijo yaba kwasa kuba homes. Operation yegenzerege kandi nsima DPC nsima kanso yitu nsima ba contracts bitu nsima na security agency zona ezituyambere tukakora nazo kureba ngo twatera hamuheru ejo operation dabo ko bitari kintu cyangfi. Kakuru Gashom Probation Officer wa Mbarra City South Division yayihanangiriza abantu kwetantara kw'abana abasente n'ebindi bikwato abo kugira ngo nubumwe ahabi kubashyikiriza kuguma ha myanyeji amakata gine sente abantu so abana bamwe bazire tubakubafaho abazini imbehanangiriza heru mufaha abana muri cyo tugarire okufaha abana bitu ngo kutwaye tubafokare abamwe bazire tukufaha abana ntyo kubaretera kugira abana ngo batoroka bizo umwana natorokata ukamurgaho ngo yatoroka yize umuringo nugwe gumwe abashija bashatu bakwatsirwe nabakumirwa ha polisi ya CPS Mbarra ahabwo kutekatekwaho okwejumbira umushango gukuhenda bakiyibe bintu ahar hotel ya Rwampara Suites aho mu Rembo orwambara basi kuba trackinga kandi twashana gubeine ebishoboze bakozesa okwigura n'ubuze stars zimwe na zimwe kandi ko kumwabireba biriyo mu bwinji abakwasirwe hariho Nsamba Joseph w'emyaka 6 ku Rugabusia Muhindo Rajab w'emyaka 50 ku Rwiganga na Masereka Musa w'emyaka 40 ku Rugakasese kandi ku Rujira hakucondoza kwa polisi aba bamara imyaka 10 omurmogu kandi tabarukwehakana rero zibazi in the CCTV footage so likely abantu basa ku identifying abantu aba n'abantu basa kuyetinga touch na polisi ya CPS Mbarara
kureba ngo twayongera umunyeshuri kumenya operation z'abakozi b'amasoko. Gasha kwa Nagudi Fatima. Webare Nagudi Fatima. Twagomeza mu namakuru Minister w'Eby'Obuhingi Obulisa hamwe na n'Obujuri Frank Tumwebaze araganisa abatura baheririndo ry'enyamishwa erya Katonga uko government erikuza kumaraho ekizubu cyo kutahirwa enyamishwa. Minister n'ebindi abagambire obwabire nabuganaho abatura baheririndo ry'enyamishwa erya Katonga omuri district ya Kamwenge. Minister w'Eby'Obuhingi n'Obujuru kandi ori omu ishengyero wa Kibale East abiraine State Minister w'Eby'Oburambuzi barikushijuma enshonga z'abatura abatwire nibatahirwa enyamishwa kuruga omu irindiro ry'enyamishwa erya Katonga. Abatura omu byaro nibagira ngu tibakibyama ahabwo kutinirira amagara gaabo. Okushira munonga enju leka jororongere eki n'ekyaro egi ni river ne joininga river Katonga mpaka leki Victoria now ya mnonga enjubu zigenda zitembaha zonebyo kurya abantu obwajyaha tibakine n'icyo kurya and compensation tebaho tugirego pakejo twine enyamishwa nyingi na munonga enyamishwa z'enjubu empunu eziri kutitahirira itu nkomu maka gaitu zone emisiri nambwenu nk'enjubu zo nzizira kimwe zirarana aha makaho kushikira kimwe mu mbuga hati ezo neziyitire ente konka noreba ebintu byawuwa nibyetorora abamwe kuza kubeta tubari heihi ngo nibaturaho ngo barebe entezo. Omuhuru yo kumaraho uburemezo obu State Minister w'Eby'Oburambuzi hamwe na Minister w'Eby'Obuhingi bahikira omu byaro bishatu ebirumwe cyarwe bishahi bishayumbe hamwe na Nyitanga. Hati kamagambira abana umwama mutero mba tukutunga sente nimwe naza kukigamba ekitumuka kutungira sente igihe tuyerigye ngugemo mbona hati bakareta kitenso ministry twagikuza yaba paka hati kubara gikwe bapaka bajombe kamwe bakwenda kombe kamwe bari kumanya byona ntanga kufuna abajungu ngo basisikirwe garden zabo ninga emisiri na nebishoro na nebindi n'abantu 209 claims ombahandikire abatwikiriza ngo za kushashura baraba abantu 209 n'abantu 91 abo babiri approved baza kushashurwa abantu abo 20 bashashurirwe abandi barumwomu listing ina harumwa amazina tinguza kugira aba 20 bashashurirwe mukende secondary yakabuye kombe kwe kazo mu government mukende kabuye primary school kukore kagenda mukende kuyamba obushomero bwanyu bwa nasari. Aba bashanjire ngo enyamishwa z'ukutsinga yo kucumbagiza abatura harumwe empunu enjubu entare hamwe n'ebindi. Mukuru w'entebe ya katano wasimira enteekateeka ya Minister okubateraho ekitimba ky'amashanyarazi okuzitira babiri batuhireho ebihumi n'omuringo gumwe ekya kabiri n'emyina miringwa ekya kashatu n'orugo rw'amashanyarazi. Ibintu by'ebintu nangwa kuri ya Kibale batandikireho na neza bakweta ngo ni board works ninka emibiriti nibagikoramo oruzitizo bazitera ebikoko. Amakoraga gashakwa Anthony atwine Muni University yahamye ko kuza kwetaba mu Ultimate University Quiz empaka ezitebekanisiibwe Vision Group. Abeji nibagira ngo omwaka ogwahwire ekyabaremiso kusinga bakaba batetebekanise kurungi konko mwaka ogwo nibahamya ngo betebekanise kirukumara kandi nibija kuhangura empakezi. Obu Vision Group erikugumza mu kutebekanisa empaka za Ultimate University Quiz ahabo mwaka ogu erikuraba mu university gatari gamwe na gamwe okureba ngu zareka beji bayegito mu mpakezi Harmony University erikushanga mu district ya Arua beshunjiro kureba ngo nibasinga quiz ahabo mwaka 2025. Luli mwaka ogwayita tetwakola bulungi kubanga twali tetubangudwa ne kuguno no mwaka tuyigirizidwa aba UCC ne New Vision nga tuyina kati
okukkiriza nti tugenda kukola bulungi tugenda kukola bulungi kubanga tubanguddwa bulungi nnyo. Okugatta ku bino eno aba UCC batuyigiriza era engeri gy'okukozesa emikutu egy'enjawulo nga batuyigiriza obutagaba pini zaffe. So last year I went for the university quiz. I represented my university, but it was on short notice. I wasn't well prepared. But this year I promise everyone we're going to do better. We're going further. We're going to make changes, technical changes, team changes, and we're doing preparations. So currently we do quiz nights. We've been doing quiz nights, and we are going to try to make our team quite diverse, because we need students from the Faculty of Health Sciences, Faculty of Education, Faculty of Management, Agriculture, because these are general knowledge questions. My great experience was the ultimate university quiz helps us to widen our thoughts, our thinking. It gives us confidence. It exposes us to different variety of things. And last time I was a coach, I didn't participate, but to this time around, we are aiming to be the best among the universities, because this has been our dream. At least raising money's name from West Nile to Arua will be a great opportunity for us. One of the strategies is that we are going to emphasize more on whom are we going to choose, who are the participants, which didn't happen last time, because last time things were just abrupt. So this time around we've started the orientations and we've started the quiz earlier, the preparations for us to aim higher. Baba Uganda Communications Commission bamwe batire sente omumpakezi okureba nguzagenda omisho nibajangu nibejonesa university quiz okwegisa beji ba universities ezi okwerinda enkozesa mbi yaza kanyabwenje no kubegisa okubine kwerinda obushuma barukurabira mu internet chete digital safety. Uganda Communications Commissions, we know very well the impact of technology. The technology nowadays drives all the aspects of our lives. But again, the technology comes with a lot of immense opportunities and of course also challenges. And this calls for Uganda Communications Commission to do a lot of sensitization. This time round, UCC came up with an intervention called digital safety in all the 4 regions of the country. We are spreading this message of digital safety because we know very well our phones have become everything. We use our phone for communication, for banking services, for educational services. That said and done, UCC is teaching people, more so the students. One of our strategies that we are using this time around, we are using a bottom-up approach. We want to build the university students right from the campuses so that by the time they get out of the universities, they are able to protect their own personal information. Babaru kwebembera Muni University bahamya ngutubarije kubora mu mpakezi eza Ultimate University Quiz obwe baru kugamba bumwe aha baru kuganyirwa mu nka university. Again, we want to thank you for recognizing Muni University in this region and for making sure that we are part of this initiative and the benefit of your corporate social responsibility. And I think this is the second time my students are participating. We have debate society that is in its formation, and so they are not well grounded into the technicalities of competing at some level. We want to appreciate you for offering us an opportunity last year. We didn't have the budgets, but you are able to waive to ensure that in this region we are represented. We can't take this for granted. We want to appreciate you so much for accepting Muni University. Yes. Aba basima Vision Group habo kutebekanisa empakezi kandi no kureba ngu nabatungure ebyo bwegese kurabira mu mpakezi. I want to appreciate the Vision Group Uganda, and in particular the New Vision, for being the long-standing
entity in this country. I took time to scan around to understand the background. I found out that you are the longest serving, right from 1986 when this government took power, and you are one of the fundamental communication entity that we enjoy the news in this country. And I love your mission, that it is to educate, to inform, and to entertain. And truly we have been entertained by Vision, the new Vision, and your sister institutions, the bouquet there. And we want to thank you for that. Uganda Communications Commission is one of the partners for this year's University Quiz, Season 3. UCC is sponsoring this University Quiz. This is the second year in a row. The campaign is running, not that we have a lot of unlimited resources, but because we value what this activity represents and the benefits it brings to the students who are being trained to think deeply, broadly, and quickly. My task is not quite a lot. Mine is to later on get to show you how do you participate and you actually become a winner. And it's all going to be about you, because what we tell you is the same thing we tell all the other students from other universities. So we would like all of you to compete on equal ground. Ultimate University Quiz y'omwaka ogu neija kutandika ebiro 7 by'okwikumi rero ehendere birabira 7 by'okwikumi na kumwe. Amatendekero agatakayandikise nimwe mutakabasa kandi okubana muferwa omugishogwe obwire bukiriyo kandi mpakezi kokuwahura nzija kutandika omukwezo kwikumi omurebi witu wa TV murungi ninkusima aho kuturebera hona kandi webare na nokutorana okureba kandi okataho TV West kiriyo makuru agacencwire kongo tukize tubase kuba ntumuraho tujagaruka n'amakuru agandi. Agarukurataho umukingo rutocha kegamuna no kwekorre bijumisa umurichi harashema icyo fertilizer ngifuiramo after 3 months. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Kurukubujwireje turukwitaga no kugamba aba original garments bari sirimpinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji is the original is our office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwarugo kubanza room number ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note yakwera utamwihumu mudu nokora ekikire wanyompe nkoni nushumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje nuenda kuchamuka mpenkoni igenda yakini cyo kunywa chonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngasinywede ku mpenkoni ukakasa kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni
wakinkorire. Skylight Hotel, erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe. Nibateke nkoko, embuzi, ecenyanja, muchemo, obushaza, akaru, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi echo kunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha. Bine rooms eziri self contained, DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete. Ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 An incredible 61 years. This is Ndeje SS and our latest winner comes from here. Wakonfirming the descent was Tadeyo. Confirming the Netuko Abasa Nantagira Nandaga descent that to say. So Innocent is the only fully paid student at Ndeje. Full time. It is not Yachfere. This is true. And everyone knows that I'm a testimony of Momo Pay. So I encourage each one of you to urge your parents to use Momo Pay, to use everything. All the nyamos, all the momos. Yes, all the momos. There you go. *165 *80 hash. So try it today, and just like Innocent, you will ask all the momos, all the nyamos, all the pays, everything. We are what? Unstoppable. Ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwana mazumo rya hano bari bategerize mu mbagano mangwe shazakire wansuko mu motoka iriyo nenyusi yo ngwije hakunywa mucyara unama utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufundurira kahurire Kamwana tera chairman wembaga akongeze yo ntabwo kishahe mu ito twe tuyo no diplomat akatuka kanusira hanga waje ukanyiha ambi mucyara n'abagine diplomat ebindi byayenda meje bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze fo mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamigwa ba UNPS. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best doctor in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Hayes recruitment experts jobs abroad n'amashemerwa menshi n'abatabarusi yabona abafuna visas bakatambura kandi benjera kuvanyisa abantu mwena ngo imihendo yabo ebachazire mpaka kali miliyoni 2.9 mega discount byona biwire harimo visa air ticket emishana mirungi munonga okora cha Kenyonyi omu Dubai emirumo nkaba customer service airport security aviation stewardess a check-in agent, landing grounds guides, and aircraft cleaners. Okuhandisa no kwabusha ahamirimo yona ahamataji gabo gona. Esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga ninga note mushanju ina itanu ninga note mushanju ina note rukumi. Manager, ogito wagito. Konka batu mu kidara, kabataka jiremo. MC takiziri. DJ achumwe na wearing ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake
tukazakunywa imbogo nawe pensiyo na nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nikolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. tabarukayo okomuka humuro kandi omugacencira geshwekeki inkubana n'umurabyo byisira abana babiri amwe na nyine nkurubo omucyaro cha Kinyababa omurukundo town council omu district ya Kisoro abafire nomwabihishe Ashavin obire nashoma ekibina cya kashatu kandi oyine myaka mukaga hamwe na Nyiramuco Jesse owa top class kandi abira ine myaka eshatu hamwe na nyine nkurubo Nyiramugisha Evasta owe myaka mukaga n'etano. Inkubetera abantu aba ebireho mwabazi ogwizoba rya nyuma bazyo kandi okurejera har Alexander Tornayo ababire bari abantu mukaga mbega menjurano kwenkuba kubatera ikadusanga sahari indwi imvura iri kugwa turi mu fumbiro ubwo kwa turi kurya mukecuru ari gutahura ikaza gukubita ikajana abana batatu abandi tukaba twakorometse byabaye ejo sahari indwi z'amanga. Shakira Akampura owe myaka 14 kandi umwijukuru wa Evasta Nyiramugisha nagira ngo baba baruga kuhinga bari kutunga cya mushana no kwenkuba kubatera bakabirukanzizo mu irwaro konka bashatse barohona mbone yaguye nkiriya nabura bwana ubiri buragwa tunagumya twicaye ariko natwe tutashobora kuvaho turi nuko baraza waruri mu gisenge nawe yamukubise nawe asho nawe baramutera barahabika natwe baravuga inga abantu baza ko imvura inyagiye abayi wanje naje ndi kwiruka sobera kubaruza abajana mu torere banguyeho ngeze mu torere jyana ndabagarura abantu batatu harimo umwana wanje harimo n'umwisha John Bosco Nsabiyumva kansara wa Rukundo tamukanso yashaba government kwirukanja abantu aba ofisi y'ibigwiririzi bitubayeho tutabyiteguye kugira ngo reko byafasha umuryango w'abana abantu bose batatu muri kumwe ko iki kidasanzwe mu buzima kandi tugakangurira abaturage nabo gukomera kuko ibi abaturage nabagira ngo kirerwa kubaho mu cyaro cyabo imyaka ikomeye hingwire ubu hamaze ubu tumaze k'imyaka nk'icumi amuntu kuba tumushyira hano mu gihe cyacu abona byatangaje bisi byabaye niko biri kandi abantu bose bagize ubwoba kuko ni ikintu kitabagaho none icyo ndi kureba ndi kugira ngo government ibe bishobotse niba babaha merinda nkuba amakuru abigasha kwa keta tuzarirwe ago namakuru g'obusasi kandi natushasha na neka ezveri babantu babo babatura mu cyare cya 1000 wero mu Central Division no muri municipality ya Masindi nabo bagwerirwa kagwe bwa y'abana babiri okuterwa amashanyarazi ubo babiri bazanira hihina n'umwanya ubakurizamo kandi umukama wagwe yazize ewa z'amashanyarazi ari kwenda kwerinda abashuma abana batirwa amashanyarazi mu cyaro cya Southwell mu Central Division mu municipality ya Masindi harimo umwana w'imyaka 4 hamwe no mwaka gumwe twakimanya ngo abana aba babire barya bakusemererwa Aneta Juliet umushomesakazi w'ekibina cya Topa hishomererwa asaba na primary school na iyo mu Masindi mbaye nitwara abana kubasara isoke nasanga abana musangiro na landlord wange namuhabuza what's going on yangamba abana baterwa amashanyarazi akabona kingira abana bona
Farida Kahundo mutahi w'umwanya ogu nagira ngo abana aba bose rene bazanura mu shwekeci ngo mbwene bagwerirwa kagwe ahabwe kibireho abo kuba first of all no mukibanda kya connecting game there is nothing much kagamba abana bayisire akimanyira abana basiba hano nibazanira hano ifato abana babayira just because of tuiruka tusangira abana bafire omwaheke omukuru ahekere mutayiwe abana bali bafire kubi omusajja akakwata amasanyalazi yagateeka geti mbuwa kwehara basumu omwana bwayizire mutayiwa mugambire gengu otakwata amasanyalazi atakwata getaawo ngondi yayanga ono afire yayanga yagakwata wabasiroga mutayiwe yajja kumusikaho we yawuraga muteire yayiruka zeni banu bafa Jovia ayebara omutaahondijo yashaba polisi kwata mukama w'umwanya ogu ahabwo butafayo ahawayaza amashanyarazi ezigaziterira hibizero aharokorera kwenda ngo abashuma batatahira bakibe bintu bye omusajja ogu bamukwata bokuba omukazi ogwa luzingira abana baye babiri tibagenda agaruka abanyamageza wasaba abana baye bonka babiri babayina mu mezi bo bafire tibagenda agaruka bamusibe abakumara katega amasanyarazi nabo kuba oli mu kisagati kyawe tukwikiriza kutega amasanyarazi ago ebiragiro oyina kubihondera bwireki bwolisa kuzigateekaho kandi bwireki bwotalisa kuzigataho Jessica Baremesoro basa w'ishomero rya Asaba Primary School nagira ngo umwanya gukora mu shwekeci ecy'abantu barukuturamo kandi ubwo harimo abana bato munonga is a worlding. I think zakubere ziri gazetted somewhere. Abuko wogenda kurura homestead abakira bona the investigations abantu bakurara. So abakubana business worlding kana kagiteka abantu bakurara. I think it is not right. But museum na investigations kule postmortem then serenununa rubira chikozere cyo connecting amasanyarazi. So kintu kibi muno twaferwa abana bato abana babira bungaso the next day. Penvis tukasima DPC wa Masindi yaraganisa kwata mkama wibi zaredi. Hata tubasubiza tujja ku investigating eno case abanga tukiza kukomera. Tujja kugeza ko tukamenya ya connecting kubiga na masanyalazi akwatibwa yerete kali mukolako kwekisana. Etubere bakakamwa mulabako temukuba. Gasha kwa Ambrose nwaga katoto. Ambrose nwaga bakatoto kandi agonago namakuru go busasi twaza kugaruka tumureho tujagaruka namakuru agandi. Oyino mukoro nkembaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakureta mwireza gore mu rwensi yona decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kashiko tina events bashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ahari Mbaguta Street omuri Marara City okumanya birukiraho tera noti mushanju mukaga hatano ni 5 chenda mwenda ananina tina events nito twenko muri burenge rwizoba abino buhereza bwo murembe akagambe wananye Ministry y'Obwegese n'Emizano eri kurabira omuntebekanisa ya Higher Education Students Financing Scheme nejusi yabona abaganyirwe omuntebekanisa yo kushomera hibanja kandi abucabujenye yabire bahirwe yahwireyo kumuhikiriza obujunanizwa bwanyu bwo kushashora roni okurugirira hakacweka akabirnishatu na makumyabiri akiteka eri Higher Education Student Financing Act. Abakozesa ni muri mucikwa kumanyisa ministry abantu abaganyiro mu ntebekanisa y'ukushomera hibanja abari hamirimo yanyu nkuko biragira ukwanga kuretera ibiragiro n'icurugiraho emitango hamwe na za mutice ibikukiraho tera note ibira note
mwenda note mukaga itanu mukaga itanu naritayira website yitu ahari www.education.go.ug shashuri banja ryawe ero washomireho kibase empiya kurebeka kandi no kwigoro ruigi ahabwa abanda beji abatine cashorera okwika biroto byabo ibugese obaringura katochi no muzikayo katochi kenya mutindo katochi kurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa mutima ryaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi no muzikayo katochi kenya mutindo katochi ina chama chayo muhute katochi yeya mutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi tekuleta hangover neko goba kabiri Foods and Beverages Company Limited utaka ikize myaka 18 otanywaho norondo mwanya aho bugwaje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa omuhereza burungi ubwo mutindo gwahiguru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira ngoryo muka twine restaurant y'umutindo kandi nitkora coffee ey'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi ahabara y'umutindo ubwo uri kura ubuhumuriro burungi ubwo takarebaga parking nemarira kandi rinze rweje hariho na wifi ahabwo kuba ubusinje bwawe n'ikikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens z'umutindo The Arena Villas and Hotel no hurira ngoryo mukabuzima ni cyangwa enyuma ya Markinke arugudo rwa Masaka gamba nitwe ari noti 3 mwende 3 10 23 nkaga ni 5 ninga noti 2 noti 9 nina 82 abiri ni 5 ndi oweno yesije n'umuhezi wa mukuru w'ishomero Elias Rutugusa High School muri Shema muri Kitagata Town Council. So nimbanza kusima abafres Uganda abo kutereza amashanyarazi umwanya guturumu amashanyarazi konka abafres twabashirire bateza amashanyarazi kandi ndakora buri munsi mweniwe wa saruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusiskara aho gabusha free evri kuchira hotela noti munana noti haisha tunamkaga hata na mshaju ngaga ni 5 yabusha. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Uganda Cooperative Alliance neta cooperative kandi hamwe n'abantu mwena aha mukoro ogwa National Conference 2025 oguri kwija kuborwa kana 2018 by'ukwezi kwa mwenda aha cyayi cya kororo okubasa kwemurikira ibigozi bwo kwiseri izoba omujenyi mukora mukoro ogwo naje kubumwe bimbizi wihanga Yoweri Kaguta Museveni ekigendererwa no kutongoza National Cooperative Savings and Credit Society Limited eyarugiremo National Cooperative Bank mwena nimwetwa aha mukoro ogwo. Iwo tuire noteganisibwa abashuma ningo tari kumanya biri kufa muka yawe wabo tariho home scan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka kamera ziri kukozesa sora kamera za hanguto obwoma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasima gahameza ago mu office na hotels obwoma buri kurateriza ekiruka cyawe kacaba kibirwe okwenda ngo manya y'icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mu maju obwoma bwa hanyiki obwo kuteka
kinkumu, access control and attendance machine hamwe n'ebindi byona ebyo rukwetenga ahabwa security yawe neka yawe narishi business yawe emihendo nimirungi ebiri kukiraho bashanje aharubaju rw'ekizimbe cyabire kiri muri Radio West aha High Street ningatera noti 3215 nkaga nina anana mwenda ninga not 885 ananina ananemwe not mushanju. Welcome, what's our topic today? Kutambulanga chindaolovu. Bera Mokirasi. The biggest back to school promotion season 3 is here. Bera Mokirasi. When you buy Focus products worth 16,000 to 24,000 Uganda shillings, you win a bucket or basin. And when you buy Focus products worth 45,000 and above, you win a school bag and lots of other prizes. Move it. All day confidence. In the midst of grief, war begins to whisper. Some battles are personal. Where reason ends, force begins. You asked, we delivered. We need to make Drama the pay for everything that she's done. Watch 5 days of drama. 5 days of Drama Live, Mondays to Fridays at 8:30 p.m. on Pal Magic Prime when you subscribe to Kawiki. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wherever you are, whatever your reason, it's on SuperSport all season long. Get and stay connected to DSTV Compact and GoTV Super Plus with Kawiki available on DSTV and GoTV. Omanche tegeza MTN mama okulisulira omwaka mulamba third term first term continue ne second term byonna todda mukwata bukunusuyo Chinyizo bagamba kisoboka and it's real. Obulira ku radio niga star 165 star 80 hash ojala bendagiriyo option 2 school pay kakatuko omulabyo omusigire kifananyi kuba by now twandibadde on student wa fali rudawa student tasobola okubeerawo kwensonga mulwaddemuko banaye empulira essanyu ku M10 kyenkoledde simanyi wataba nyiza kulaga ssanyu lyange naye nga I'm very happy. Kahumoro kandi omugacencira geshekeki nkomuringo gumwe ogwo kutungura ebyobuhinja hamwe na noburiso mwihanga erizoba twakuretera omunyeto ogwashaziremo kurekura umurimo gukaza ombyobuhinja na noburisa kandi ubwahati ogu yamaramo emyakena ari kuhinga umwana hamwe na norutoce kandi nabwe atandukirana no gukora ikijumisa ahafamuye omu district ya Shema. Nka TV West twavuga mpaka ombishozi bya Kiharo mugombora ya Kasana omu district ya Shema okutwashanga yo musigazi Samuel Rutimbera yo myaka 31 y'obukuru atiyo nuko kututebeza kuyasigireho umurimo gwa office akagaruka mu cyaro kuhinga kandi ubwahatana dabuze mirunde nayo mushara ogwabire nugumishashurwa nyonka banza nakozesubwaho nareba hembere yaberya heru nareba kutegereza umushara gwe mtwaro 2015 nareba nikitwaro bwire nayeshanga niyo muntu waba skilled by some NGOs nasharamo najanti reka ngarke ahaka setting agriculture so bwa nyuma kusetting agriculture nkashanga waba notandika foundation ya agriculture nikiba kitorobi kuko abone skills nikikwangwira kugumisiriza ukahangura umwagriculture so far nyowe nindeba ngu bwanyuma yo kugumisiriza nko munyeto
ogwo mwani I mean katantura mbutunda ni amentaske ni hiramu naso urutoke nindeba hategesha hampangwira mu chango. Samwiri najera ngo myaka 5 nakora amagoba minji okoshanga ni mfuna za mtwaro za 20 konka kuyampinduka nzo mu rutoke oru rukandetera rwanya ha mtwaro 20 rwanteka ebitoke kubukwabiroho bikanyere oshanga omukwezi nafuna ahagati y'emitwaro 9 kuza miliyoni 1 so kibani cyoreka ngu at least rukagezo ku improvinga ki standards zanje zo butura. Samwiro gwakashome by'obuhinji n'oburise cyamjemesterize kutandikaho project y'orutoke rwa kugira ngo inekwe cyoko karonde mbebo ninga shechika kirungi cy'emitumba urukwenda production oshemego kubanza wareba variety waza kusimba eshemego kuberigeta oshema kubana orondo mutumba okukora akakwana oshema kubana orondo mutumba okufutere kisoje cyangu kandi oshema kubana orondo mutumba at least ogugumera embera yishweke cyo kubona kubanga tibiri mutumba yona kugira ngo noja kurugamba ha nogitebekanasa emyanya yitkubantu turugamu dene kakora ki okashanga yakorre cyo rukwenda iwo muhinji rebe mbive zikora kakwera zikakwa sente iki nke cyazinga ezikora kakwera arho nkembo bombageta ishenka zumujuba armu embo nkamajaga armu nkembo tindi bwa mworo nayo neraka kwera konka washanga itaka ryawe rukubikaje amizi ninga shuwashanga no bikiraje itaka ryawe amizi no basaga bicirota kurango bitoke byawe byo byarakakura no teka kurebwa ngo making sure wayarra echa kandi enjura afutandikana ko enjura yabaho wareba echo ya cha enjure kwiyamecho ya cyahwamu o making sure kurebwa ngo at least wakora asinga kuninga shi ofutemera emitumbejo kurebwa ngo yanywa. Samwiri yatugambira akakuryo ko kweze bitoke hamwe no kutere nkota zamani kurisa rukarebwa kurungi kushikaha cyo kubanza ni making sure kurebwa ngo ishansha ry'abantu zamuninga shikirere ecyaragamu ni making sure kurango na charo mubwire kandi abwengere na charamu narebwa ngo nashara ekirere kurebwa ngo utanaftaza mutumba kubanga aftaza mutumba first and foremost nukangarana gucheza kangarana kibanu cyoreka ngo kwarte ekitoke no fteza neja kuduzi so ni making sure kurango niho akarera akakasya ecyakanda kareka kumara kuhamamizi immediate rekatanga kosya chikatanga kosya mutumba bitora manyire ngo ari ibinyasi byo kwa rumutoke kajunde n'indwara yona yahikamu ekatuntumuka acting as repellents let's say pests ansi kuja ninga insects kuja kwa attacking ndere nana ahasi emzi ebinyazi twatsimberemu ubwo bwo mbwija bwehugizamo bicumara kwehugizamo kibane cyoreka ngo tubwijana speed yabwo futambura kukora ki kuza umusuru gwanje gortoki echa kandi tukozesa organic pesticides turukozesa abishaka byite bitotorire Samwiri najera ngo ibindi nubasa kumukanga ngo konke twatirine n'uburwire bw'emitumba akona kantu kacaharuwe konka kajunde ntubasa kugerinda abahingi nintero maranga go kugira ngo washanga umutumba go gurwire banza temoho pati eyo korango nasa futera umutumba mutayigwago ugitema kitekarbaje wanda kitekarbaje immediately okarke okwate pate ya hansi mukibure enkonya yono giye yoje exposing giteka mutwe then pati yone yo kumangu yona yafunaho yatemwaho ronda jiki yawe ninga shoti na jiki ronda mini za kashenda oreka ngo akavaringaho ubwo mutumba koreki oburyamise umutumba gwawe cyacha kamutishengere yabane yisha yashanga hariyo tiro kashenda immediate tebasa kora kite kubasa kuza reba zumwa hanshobeza urukuretera abahinji batunganisha rumibi nabuganyuma bakwe kwasitaka akuchira kukora kuretera production y'ebitoke yabanche cyo kubanza no kutachoka varieties ecyakandi no kutatimaje gina waba orionoza kutebekanasa embubo yawo kusimba ecyakandi no kutatiminga bwire bwenyine obwoshema kwana okora ki no simberamu ensugo yawe yortoche ninga shukutebekanasa ortoche rwawe waba no ortebekanasa nko muhinji oshema kwana otagetinga obwire obwenjura obuyarobere kataho mwitaka utaza kusimba ortoche rwawe
ukareta ukatandika kutimba ebyina byawe okwamwenda kandi ukareta emitumbe ukagitekamo nikiba kiri kirungi atirisi kuba bitimbe nko kwa munana enjiro yo kwamwenda kabanza kiyame cyoya ekeza kuyame cyoya ahagati yo kwamwenda aho nukwaho ningasho ku 10 enjura nebara birita kaita karyatanche gukora kikufuka Samweli akagamba yahinga umwana gushtamara ekazi 12 kandi ahayine bitaka kagana bitanu omyaka 3 yonka Samweli yatandikire kushora mu mwana kandi ngo akatandika kuguzaza aha mwaka gumwe kizaza poko yachaka ahafutemwe cyo kubanza icyo kitinchi bachatanche kugumira hard conditions poko yachaka kugumira hard conditions okwate cyo kiti ukinuka no basa kukisuba nka ahakati ninga shinka ha mutumba ninga shinka ha nkondo ninga shi uronda kati kasimba cheza kasimba wamara kuchinuka hati ukarekora kwa kati kijaka korachi customer ahachitecho I mean ogomana customer akataka kukaka guma kubendinjire ogomana kubendinga no teka gwereka ahayizobere kwando korachi ere kubandrengera then chiretere ogomwana ogwe kokoza gwinuka hatamushana kuja kutera ya chloroplast ninga shi ahamubiro gw'omwana ogwe koza kutera ku immediately kibanchereka ngu hari paperi ya benerga nija kutokaho several branches ukora manyire ahabwenje myanya yanyu nebara kwera emibyaro yanyu ni mibi okutimba ekina neshonga kuri munonga nano controllinga mizi kuranga tukakora kitagaragamo bwenda itwenka bahinje shobezi tukora no kiriza oreto muhoro gwawe osimba ekyawe kahi aha oreto muhoro gwawe timbo teke ekyawe cyomwani kibanchereka nguri omwani process yagwe ya root system gwagumza muri kutambira kuza mfuti 2 ogwo mwana gwija kukoma hafiti ningashi ahafutemwe then kibanchereka ngu structure gende jasigara yitaka hansi akujangwe gumire neja kuretera ogwo mwana ogwo gutakora ki gutashumye guri yo muzi ningashi gwaba standard niwo kuza kushanga omwani nigutukura ogurisize konga gutakoreza ki gutakoreza production twashanga ngo kwitera omwani n'ekintu kikuru mukora bya hamwe no kurwana sobukoko omwana kukwimukana guzara gorekere bitaji byagwo 10 era bitaje ko kuba utaselectingire okagiye hamu okakuretinga space rwagati y'ebitebyo so kibancheka ko mushana tugurije kutahamu kutera amababa ninga shifitera bitaji kuba kutafutamu mushana immediate nija kuza pests na insects tanko kwa baringa omwanya go gutakushikamo mushana so nicyetaga kugumano shara omubwire kurangwa creatinga mu space iraretere obwo bukoko bwo kurekwa mutu bwatura mu cyawe bukagumana bukora ki no bwita mwana go vuga nyuma ya Samweli kugumana ashohoza sente zo kugura ebijumusa akashara mu yatanka kwikora fertilizer ye arukujihombesha kabya burijo ebijumusa binaheza biguza abahinje bagenzi be bitahabwo kugira ngo nakora nyinji abamaduka nibija bajumuguraho kandi aratanajuguza omutwaro ningashi yanje yinkwekora yachera organic fertilizer nendifuhiramu bro after 3 months nindifuhiramu abasira kugira ngo ogomani gutirama papa eguyambe na fruiting system egarka eguyambe na kuchendeza amanu go mushana go kubana gataha omukingwe echo Samweli fertilizer yarukora na jiho mushenda enkari obuhurunguru omuhoko hamwe n'ebindi kandi buri kimwe kino mugasho gwaco egeshendeji na yene tuyamba kwita mahuri go bukoko ninga species ezikuba za attacking emsiri egeshenda netuyamba ekintu waba okitire ninga shekingwa cyawe kitire ebye ecyo kijumusa ninga pesticide zitu nikiyamba kugira ngo kwe kumara kukisya ninga shiyachagamu neteka kuyukanga ekachirgamu ecyo Samweli nubiyagambe byona hafamuye bithine bizube byaine twine heavy drought nsirafite bomshana mwinji guretera ebyungwa bitu byakoraki byasiskara echaka no farming kutkuban transportinga ebintu byitu ebi ngo kumwareba ezenguto zitu zache hara enguto ziti nimbi ne tizikubasa kutkuban twiyakunya nanka materials zitu ningashi products zitu za farm twantu twara mbutare ezimwe zikeza kozere ki zasiskiri ogunaenda government ebomba kuzibaya bahinsa ngo hawo kubatabara kubayamba Samweli yatereza amagezi gabushango waba noenda kutunga sento mu kuhinga buri kimwe ine kucandika
kandi ubwa hato watandikire bamukozesa hata nakozesa abantu batano abari kushashura umushahara buri kwezi ukubona katara kahango kamushanga hafamu ye kandi ekitoce cye nacuguzo kutandikira hamwe twarebera neceka okugaruka higuru amakuru aga gashakwa Michael atwakire atwakire twagumizamu na namakuru abeji ahishomere rya All Saints Secondary School erukushangwa mu district ya Kakomero na hati tubakahumurukire bwa nyuma y'ishomero ryabo okutwarwa umuyaga okwinjura y'irunga. ahabero 12 byokwezi kwera enjura y'ihunga ekashenya All Saints Senior Secondary School yasiga bashomesa abeji nangwa n'abazire bashubangiru ishomere aitirigambira na hati tirikigwire ecyongera kwerakiriza abeji n'abazire abo muringo ogurram inganye nezaita abantu baruhanga itwe nka All Saints Secondary atukwetaga busakibwanya ngo nyembera ko kweri mazimo kubona ekyombeko ngo kukiri mabati gona gasisikaire tukwetaga mabati mayaka tukwetaga embaho tukwetaga kuongera kusemeza kurungi ekyombeko kino nabwe ensonga iyo nkonza kusaba abantu baruhanga inywena leka tukwatanize hamu mutusagike tulengu omulimo gwakorwa ekyagwiro tamu nehuwa kikatwafekitinga muno kandi tutalibanizibwe muno kusinga obwire bwaire butayito butubaire nabo obugarura ekyombeko kino akasumi ketubaire nako kabaire ko mwezi gumu baitu omwezi gumu ogutukozese kurungi muno ero mulimo nkakugukurubata niwa oguri amashomero agakwasireho arengura secondary Harlem St Edward Senior Secondary School kumi na Uganda Matters Centenary Secondary School tandike kusoma lwetu batamya kasatu zili abiri netano baitu tana pe abana tebere nungi teri nungi abazetu bakasindikira abana kujya kutandika cyalero tungira abana aboja tana basatu abaisiki nkaga na basatu bona hamu 10 toto already tukabana meeting for opening of third term chakatano. So we are very ready, all offices are very open and waiting for the learners. Tugoza kusima abazaire abasobwere kusindika abana mu bwire enkubaliza asazi musamukaga twaka registering abana bibiri ana na mukaga agana mashumi ari ngwa primary nago gakakwatwaho abantu bashabikikwasiraho okubakwatiraho tam eji yakashatu tam y'umutano ekikongera kuchumba ziwegese omu district ya Kakomero. Kare twagumuzamo twaza kureba mu makuru agerimzano ogiharukura y'ibiro bibiri timu yabishe ya Queen Cranes kuritana na Bibia mu mpaka zo kutora na mira yitabe mu World Cup irizuba bageraho omuzano gwo kwegezamo kandi basingwa Cartex Soccer Academy na Nagor zishatwara game ya Queen Cranes edusingwa abasigazi ba Cartex Soccer Academy okurwa muri makere yatewa Silvia Kabeni omwezi umutende twa timu teachers ayeko yaruka masiko no barabe basingwa bito okwetebekanisa kwabo no kugenda kurunji mukwano kulwaliro kwe tubadde nabonga gwe kusembyeyo andowooza kwe tubadde kifaananyi ekituufu era ndowooza nti tulina tiimu ennungi nga bw'oba ogitunuulira nti tuzanyisiza tiimu bbiri naye tiimu esooseemu girabye nti gugenze okuwumula nga tulina goolo emu ne tuleeta tiimu endala era nga bwe tukiri nti buli omu tumuwa omukisa okulabika nti azanya era nabano baadde tebazanye bubi lwakuba nti akasana gye keeyongedde ne babeera nga bakooyemu ne tuluzinga 3-1 naye ndowooza nti tuli bulungi era wano wenjagalira okukubira omulanga abantu bonna nti bajje bawakire omupiira gw'abakazi nga bwe kibeera ku abalenzi guno
omupiira munene gwa World Cup qualifier abawala bano beetaaga obuwagizi bwabwe era n'abakulu naye nga bibulamu kuwagirwa kubiwagiramu uko. Uganda eri mu kwetebekanisa okulitana Namibia olwakataano omuzano gw'okutwala tiimu ezirabe omu World Cup kandi ogw'enshuro ya kabiri nigwiza kuzaanwa ebiro 2 by'okwezi oku omu Kishaayi Kadiba. Kare ago nigo makuru agutwabasa kusyaho ekireki kandi wabanaga kusyaho nde Elias Rutugusa hamwe na Sandy Brian orumo rwo bubonero twendeze kurara kurungi. Eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Okumbereba nekukiwaho France Uganda ekitongole ekirize okuteereza amashanyarazi g'izuba beehireyo okuhindura amagara gawe bari kwisaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuri buli kyetengo kyawe kyona oyine embogoka naaba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje Tina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kenshiko program okumbereba musibireje basebo nabanyabo abarukundeba program ejazanira abantu bingi munonga abakikuru abedini abana bato hatinga aba St Jude Girls Vocational School Kisoro aba sister bajengu mareba TVS it is their own TV haro mwana mutabano wa Canon kabachenga bamweta amanya honest achenga takuruga ha TV West nabwecho mwebare kuturebe ensi yona haza program ejine tuchibaho embogo kombucha embogo mixture embogo nicho cyokunywa cyo kureba TV nicho cyo kunywa government eyongire ya stamp yaka munywe mubeje iware barore netambura oyino mukono kujemereza bakakwereza wahora ko gurombo inji bakongera ko gurombo inji bakushara owaba cyakachipana siringira kumi Tina Events nibo bonka abarese tent mega ezurumuchi ezurumufani nabwecho mkomoreho ebibwire with Tina Mbaguta Street Central Market Building room number 17 France Uganda namasanzi gijo abishomero abenkoko abasaruni aba welding aba marwaro please lower such